إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم بتقوى الله في السر والعلن، وهي وصيته لعباده المؤمنين الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. أمبي الله تنو مبايا فدلي أمبي أنيني على في akan kisi kabwanyiro kuntoro mananka bara jugu ni alay jom min kanda mogote soro min bo fili ni alay jom min fana fili mogote soro min bo kanda ambe sereya ko bato fensite min ka bato ni ala kelen pewte janyogonte ala la ambe sereya muhammadu ala ka jondo ala ka cidendo kisini nema baka ana ka dunkew ana ka sebo ala ku kisi min ka ca kosobe no tamina ka boye silamaw be wosya kanke yawnye an ka sira alanye gundo ani bangela alanya siranya wode ala ka wosya kanya ka jownye folo mogo ani laba mogo ala ko qur'ana kono akoni ala ye washa kanke awye ani kitabu dira munu ma awnye akasirane alanye ni mo kafir yara ikado fengo fembe sanka bangulo fulala fengo fembe duguma kulolon fulala abe ala de tay ala she masade ala masatanunen ibadallah إن من أعجم النعم التي أمتن الله بها علينا بعد أن هدانا للإسلام ووفقنا لهذا الدين العظيم أن باصل لنا خير الأنبياء والمرسلين فجاله خاتم الأنبياء وجاله خاتم الأنبياء ورسله إلى الإنس والجن أجمعين. ولقد صرفنا الله عز وجل بالنبي لا تحصى فضائله وقد جك الله عقله فقال ما دل صاحبكم وما غوى وجكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وجكى كلامه فقال إن هو إلا وحي يوحى وجكى قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما أرى وجكى بصره فقال ما جاغ البصر وما طغى وجكى أخلاقه فقال وإنك لا لخلق عظيم. بل مو على الجو abin nema baula nema bami ni ala yake anye ala kelen kofe an akelen kofe kan kanda kanke silamaye kan labbe kan benin dina manin dina minye dina bayinye abaka funan shiraw kono naye nabinyuma beka nyuman chama ani chidon kan nyuma ayaken nabinyuma betime bagay ka ci kata hadama dewni jinna bema kam bonya
ni nabi nyumaye na yumami akafa samantiya tese ka foka ba ala ya seneya aka hakilila ala ko ala ya seneya aka hakilila ala ko ma dalla sahibukum ma qawa ako aka jenyogon awa ama filide ama dante me fana ala ya tanu anena ala ko ma yantiru anil hawa ako cidente kumana nindungoyede ala ya seneya aka kuma kauna ako in huwa illa wahyuha ako ciden ka kuma te foye fo wahawdo ni ala ya ci ama aya seneya aka dusukun kono ako maka jabal fuwadu ma ara ako ciden ka dusukuma galon tigede ayeminye aya tanu anyew yelila ako ma jagal basaru ma taga ako anyew majenge anyew matene fana ulajeli yoroka aya tanu aka jogola ako cidema wa innaka la khuluqi azim ako ibe jogoka jogo minna kabbo kosobe fala halalan illa ma ahallahu sallallahu alaihi wasallam wala harama illa ma haramahu wala dina illa ma sarahu wa kullu shay akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidqun la rayba fihi huwa alqa'ilu taraktukum ala baydai laylaha kan-nahariha la yajigu anha illa halikum وقال من يئس منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ والمو على كجو حلال شيته نيتشيد مامينك حلالاي حلال شيته نيتشيد مامينك حلالاي حرامته نام من حرامو يده تشيد من حرام dina yede ciden yemmin ke sariyai ode dina kibariya ni ciden de ya fo abecinya galonta sila abecinya galonta la sikatala awan balmu nin ciden min kan mankutun fulen ne ale de ko nyawto sira jelende ka sira mi asuna tile bekele dibitala nyambitala nyawto sira jelende ka sirami asuni tile bede keleje filitala dibitala akoni sira jele mogo site jenge ka boala fo mogo halakile minye ciden ka tasirai ciden ka sunna mogo site jenge ka boala fo mogo halakile ciden de yofo sallallahu alaihi wasallam alede ko ni mogo minye sijan soro awula ko ibena ñogon soso chamani fonko ñogonya chamanye dina kono wa ko wakati ni mogo minye fonko ñogonya chama ani soso li chamanye dina kono mbawma kanne ciden ka sunna mina anin ka kalifa nani ka sunna munun kandara munu nya mogo kunna duye ayu katta sirami ana katta ka juruye aka nyu aka aki ka mina kosobe mogo kana mini awla ciden ko sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu wa fi riwayati man amila amala laysa alaihi amruna fa huwa raddu ciden ko anka ko min fulani nye ko dina ko min fulani nye ko ni mo ye ko kura doala min ta kono ika ewa bara ika ko kura ye min doala qiyama la basagima ala ta miniye barajitiye na cogo dola ni mogo ye bahara doke nin dina kono ko ale cide mi nyamra ni minye ika bara be sagima yawmal qiyamah. أيها المسلمون إن من الأمور المحدثة في هذه الأزمنة المتأخرة ما يسمى بالاحتفال بمولد النبوي صلى الله عليه وسلم بلمو أبي كوكوراولا أبي بدياولا كومنو
ni hadamadenw b'a kɛ k'u kɛ nin wagati labanw na komi n'u b'a wale ko ciden ko min ye ciden bangeli feti ye ciden bangeli feti ko kura bidiyaw de don ليس عليه الدليل من ناحية التاريخية ولا من ناحية الشرعية مولد فتل من فلنية دليل تالا تاريخ سرلا دليل تالا سلامية سريا سرلا تاريخ سرلا تاريخ تغو ينيغن سوسو يرفلو دوكو ko ciden bangena sungalo de la doko a bangela safaru de la doko a bangera rabil awwali de la sosoli bola yere folo mais tariku tigi fancama baka rabil awwal a bangera o de la a bangela donjumana sosoli tola a yere yo fotanendo mais rabil awwal a hakke jumando ni ciden bangela kuma wolon fula bala doko arabilu awwal atile fulana de ciden bangera doko arabilu awwal atile konontona de ciden bangera doko arabilu awwal atile tanna de ciden bangera doko arabilu awwal tan wolon funana de ciden bangera doko arabilu awwal tani segina de ciden bangera doko arabilu awwal mugani fulana de ciden bangera balgon lesribe ni yere la folo tarugula wa bangeli feti min fulani lesribe ni yere la folo tarugula folo wa ka soro tarugu tigi laban al mubarak kafuri ulu yammi sabati yere ulu ko cide mbangara bil awal kononto nadela tan fulana te do ko tan fulana me ale ko kononto na ulu ye ode sabati arabil awal kononto na ko cide mbangara odela wala ciden bangeli feti delila tala yere folo taru tigu yere bolo folo a bangena domire o donente taru tigu bolo sikatala ciden fatura arabil awal tan fulanade obe komi bembe ka mo chaman boka ka fo tan fulanay koni a fatura odela wala sisa munum bake ka cide feti ka arabil awal tan fulana ubake ka ciden fatulu de feti bangelite feti bangeli dere la jelente ko o yettani fulanay me de la jele umbe ko fatulu tan fulanay donc ubake ka ciden fatulu de fete bangelite feti a fatulu feti de ni kanka dusu kaside akera dommi madina ni madina dibina seba bolode silama chaman fule ko de fete ويو فلو من ناحية الشرعية شرعية يرولا دليلة مولد الله على كنا نيغون سوسمين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية على كنا نيغون سوسمين أي ساغي كتا قرانما أكا ساغي كتا تشيدما ني تشيدن تبا ايوا بالولا أكا حديثا سهلو balumo an sagira kata qur'ana makallaje kasagi kata hadisa sahale makallaje amma dalila shi surunnin fulala mimbe al-ayranna kala daganye kwanka ciden ka mauludi fete ate qur'ana kono ate ciden ka hadisa sahale kono ate ciden ka sunna kono ciden ma fo mogoye ciden yere ma ke mogo ma ke anyana na ya sabati ni mogo do kama a yirete se ka yere ka bangelite aha ibrahima fatura cide nyew na ya soro nabunyuma ube cide a bangeli ewa fetido ciden tunte ibrahima ta fete aya fetiba donc o ya yirana delata la qur'ana delata la sunna cide ma fo amake mogo maka nyana na ya sabati nan tara khalifa nani na abubakar ka khalifa ya wati san fulan yugonani doni amma maulidi fete umar ibn khattab santan yugona aka khalifa ya kononana amma maulidi fete usman ibn affan aka khalifa ya tan kononana san muga yugona amma maulidi fete ali ibn abi talib aka khalifa ya kononana sannani yugona amma maulidi fete ke
mawiya kan masaya kononana amma maulidi feti dawlatul amawiya umar ibn abdulaziz be ulula umma maulidi feti dawlatul abbasiya haruna rashid ya wuludoye umma maulidi fete sheba fema maulidi fete mbalimo tabina umma maulidi fete tabina umma maulidi fetike القرون المفضلة جما كل سبب من كوسا تشيدين كم منتون بيه شيبون أني تابينو ulun yana mayara san tshiden ka hijira san keme sabare kununa la san keme saba maulidi tunte dina la tshiden hijira kase san keme saba maulidi tunte dina la tshiden ka hijira san keme nani de mauludu donna dina kono munu nyado rafida al fatimiyuna al ubaydiyuna jama munu nyudambi kata fatumata mashya kalite nuba fu rafida ulude ye mauludu dina kono silama nyuma mado siya wa rafida ulude maulidi do dina kono awon balimo sariya silamiya sariya famfelala mauludi ye bidiya delila sita la silamiya sariyala awon balmo munum be maulidu fete uba fo ko ciden kanu ala yo bakurana kono uba fo de ma ayatil mutihan qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum min de yella jarabili ayay ni mo min ko nebe ciden fe nebe ala fe ala ko ciden ka aya min fuye ni be ciden kanu obedo ni te ciden kanu obedo aya jumambo yiranna qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni ala ko ciden ma fuye ni mo min ko abe ala fe ni mo min ko abe edefe ko aka tugi ko atigi ka tugi ko ni mo min tugura eko ale kanne ala kanu wotede ne ala de bale kanu sisa mbaka junubu ya fayi وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا على القرآن كنو شيدن يمين دوما أيامنا شيدن يفتنيا كبو منا آيا يكاتوي وانبالي مو شيدن كانوا يدي أكوي كم منك أوكي أكوي كان منك كناكي اوا شيدن يباليلير كبو بدياما مولد يبديا دي مولد يحرامو دي ni mogo min be ciden kanu be maulidi fetili toyede mogo munun ko am tay maulidi fete ciden ma fonye ama ke mogo ma ka nyana na ya sabati wala anta ke wulude be ciden fe ciden kanu baga ya wulude mogo be maulidi de do ciden ka dina kono ka fete ciden jugu yere de akanu bagati yede bal imamuna maliki ko akwai ka kewale eba ke kayira yere de ko ciden ya jamfanti de imamuna maliki ko man ahdasa fil islam bidiyatan yaraha hasanata faqad jama anna muhammad qad qana risala لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين فمن لم يكن يومئذ الدين فلن يكون اليوم الدين imamuna maliki ko akoni mugo ye kokura don islamia dina kono o kokura fana o bidiya fana e ko kokura min kokura nyumando bidiya nyumando akoy kala halayya yire ko cidenya jamfantide parce que nim fane dina dode ciden kanuden alabato do ciden ma fo mugo ye e de bake ka fete ka fo mugo ye donc akoy kala hala e ya yire ko cidenya jamfantide ako parce que ala ko qur'ana kono ko bido arafa do ciden ka hiju laba ala ko nyen aka dina dafawiye nyen kan nema timme auka njena na ya kasilamu ya dina ke dina imamuna maliki kunni aya jigido fe ngon fen tunte dina kono ako bi wote sega ke dina maulud te sega do dina kono fokata jianwudi atese ka ke bato ya tese ka ke ciden kanu ya tese ka ke baraji soro sugaye fokata jianwuli mo si tese ka maulud do dina kono ni aya jigido min tunte dina kono bi wote siga ke dina o mbalimo maulidi keli nasara la dege balade ciden ko sallallahu alaihi wasallam buisitu bayna yaday
ساعة بالسيف وجعل رجل تحت جلد رمه وجعل جل وصغر على من خالف أمري ومن تسبه بقوم فهو منهم سيدنا صلى الله عليه وسلم ko ala ya lecci sani qiyama kajo alecci ni qiyama joli manja ala ya chini bamuruye bi sayf hatta yubada Allah wahdahu ala ya lecci ni bamuruye furu aka keleke ka jahadu ke tauhid kama foi kana bato ni ala kelem tawte dugu koloka ko ala ya leka garjage ka bamuru suma de koro awa ko dogoyama ani dogoyali ko ala yo bila mogo ka mogo menye ale ka nyamaru kan soso awa ko mogo mi ni ye mogo munu ladege ku bonko nyogonya ko ye ulu ye kabade nasaraw ulu de ye isa ka maulidi fete silamon chaman fana ye nasaraw de yalla dege mogo be ciden ka maulidi fete nasara ladege la de ye nasaraw ladege nulu ye isa ka maulidi fete efene ye ciden ka maulidi fete yen nasara la degela de ciden ko man tasabbaha bi qawmi fa huwa minhum akoni ye mo munum bon ko nyonya ko ye ulu ye de wala mbalima maulidi ko mun fenni nye ko konen chaman de ba kono fana maulidi kenu dobe foite joye ni mijikita ni donkili ni temena maulidi kenu doka ibe alakali konseri debe miziki donkili o de be maulidi kenoka ni ye ciali do ye maulidi la maulidi keno doka wali musuni wali cew fanan kaw dama de be nyagami nyugo nay maulidi keneka maulidi keneka shiriku ya kuma yere de be foye don ke ba ko al burdatu busayri ka burda baitu doba kono lu ye shiriku yere de o baitu be fo maulidi keneka shiriku baitu shiriku kuma musirkiya kuma de be fo mauludu keneka qurafatu de be ko munun te se ka do hakile la ngalo nulu ye uka qasida uke ibe min kalama bebe wuli kajo alayka salamu ya rasulullah alayka salamu ya rasulullah haja li habibu ma li habibi qad hadara wasamaha kullu fi ma qadimada ninya shirku ye wuto jekuru no few na dorobe wule kajo kisibi kala ka chide ko chide nyire nana wulu ka mawludi kenaka ko chide nyire nana ube wulu kajo kulu ye wulu wulila kajo chide nye ka chide mbonya ko yere nana fo do ubu sigilento awu nya tala afule jaramugo jeman bala awu nya tala afule droki jeman bala la hawla wala quwwata illa billah qurafati ngalo awa ubafo awa ko kanu baganana ka ahadariya ka akakanu bagawka awa mugomo iye junubu min ke kateme aya be ya faye ala de be junubu ya fo be tirende be junubu ya fo ni shirku de ala de be junubu ya fa nunu be maulidi kenaka awa ka soro be wuli ka jom min ke ko ciden nana wulu ka maulida ciden yere ka nyana mo ya kuna tumbo ko Anas ibn Malik ko akum mo shitunte dugu koloka min kadi sebaw ye ka cidembo ne ona tabe ni ciden nana uteso ka wuli ka do cidenye parce que bado ko cidembo ko o mandi cidenye cidenye re nyana mayere la nana yoro me ka wuli ka do ya bo ko sebaw tuntate ni aw taro ke galon kenen kanim qurafati kenen ka ko ciden nana galon bobo ka sora yere ka nyana maya kono nana yoro me ka wuli ka joye abako alaka hatin man dan no maden balimo barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم سبرا بسبرا وجراء بجراء
حتى إذا دخلوا في جهر الدب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن كيد صلى الله عليه وسلم ببغاري كنو don dola ko seba ma kunne kam manton akwa bena tugu mo ko mo munun temena unye nu ye subrunya kelen kay yoro be subrunya kelen kay nu ye nongo kay yoro be nongon kay hari nu don na ko dinga kono abe do no fe seba ko yahuda nasara sawa akon ni ulu te jondo ci danyen nim fode silama chaman ben nasara ladege min na ko chaman na ci danya fode ko chaman be silama bolo bi dugu koloka aben nasara ladege ci den ko hari no don na ko dinga kono abe do no o mbali masilamawo ni nyekon nan jiyay kata awma aya yire korosi mawlidi made mawlidi fili bidiya haram ate dina kono bal doni ke bago ye fatawa kala hari maliki gan kawire ibn al-hazil maliki madgali kono na fulo min be finance mawludu lawiya be haram yalifo doni ke bago maliki yire konite mawlidi do mais malidi ka karande koroba munu mawlidi do na dina la wunyena uyu ka kuma fo mawlidi ka bidayira ka kitabu dilaka hari ki kan na fulo finance mawlidi ma haramu do parce que mawlidi bidiya de haramu de do ko minye biday ko minye haramu ye ki kan na fulo do ola ye haramu ke awa mawlidi dumuniu kantigeli fe munu be kantige mawlidi kama dumunu be tobi mawlidi kama u duniya haramu ye fengo fen tobira ka dila bidiyani haramu de kam haram abdul musin abbar yenni fo cheikh salih fawzan yenni fo la lajnatu da'ima li buslim wal iftai yenni fo dumuni mununi kantigali fen munu be kantige mawlidi kama aduniya haramu hari ni mo min nanani bonyani mawludu furufuru fule mawludu gato fule nu nana dima konta minan ka dina dote kana mina a kon sigi nyogo de ray dumuni to bana asagi misiri munawba dambe kata sunna maisra lanye ni mawludu furufuru ni mawludu gato ni mawludu dumuni munun nana sunna misr la yusagi haram haramu yara ku mina akudu silami asriyala la mujamalata fi din mujamalatan min dina kono de ad-din qala Allah wa qala ar-rasul wa qala sahaba hum ulu irfani nin dina yede ala kote ciden kote sebo kote nunun de sidan ka sebo e doni ke bawlu de be qur'ana do katemanka o be hadisa do katemanka mugo site ciden ka kanu ka ciden ka sebo bo makka kafiru yo fo tumamu hudebiya saunana cide e wa ciden ka sebo babbonya chogomi o ko amma maska urumi masakeu kisra masaka anyuye kaisara masaka anyuye amma ewa masake shiye na kan mogo babbonya komi muhammadu ka shebo be muhammadu bonya chugo amma masake shiye na kan mogo ba kanu komi muhammadu ka shebo be muhammadu kanu chugo shebo ma maulidu kede maulud te ewa ala ciden kanu ya koy ewa ni hera tumbe ciden na hera tumbe maulidu ya ciden tumba koy ciden kun nabi nyuma nyuma temena aben mindo ko hera do kam manton ye aya afo uye awa ciden fana be fenwo fendo ko hera do nim manton ye batoro barje nyini sira do ciden kanu ye aya ba wanye o ma huwa lal khaybi bidanin ciden ma foy do ko wahawla aya be bange ka be jeyade awan kan yire lafiya akana kan na fulu do nununa udumunu akanu du akana faruka ka fetilila haramu bidia ate islam yakuna teseka dua kuno fana fokata jianwuli ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين واجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين